امروز 13 январ است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. متصدی و یا پولسitонии مهاجران توجیک گفتند در ساختمان یکاترینبورگ هر ماه از آنها حق می‌ستانند میان رفت دلیل خود را پیش می‌آورد. وزارت کارهای داخلی شکنجه ساکنین شهر نورک را بی‌پایه می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده میگوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند. خب میکنم معلم گوده که بود طرف به پسرم که یا یک همسینفا جورم شوخی کردیم و اعتراضگران قرغیز آزادی боздоштшудаҳои низои ахир در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مهاجر توجیک میگویند چند ماه این جانب در боздоштгоҳе در کراسноярسк در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقض قانونگذاری بود و بوش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد. یک گروه از مهاجران کره تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمیگذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخرین هفته حل خواهد شد. احمد جان رازیقوف یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار به رادیوی آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خود او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند. این برادرمون نه ماشین در خوابیدیم اشتگی نمیجاز حال زور بود. دیگه برادر خونه خوب دیگر بود. همین گونه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد، ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامه‌اش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه 1 ماه پیش سفارت تاجیکستان با او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است، ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیفسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیوی آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر می باشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بود و باش روسیه بازداشت شدند. با گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته 10 مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بود و باش روسیه بازداشت میشوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و بعداً با قرار دادگاه از این کشور اخراج می‌کنند. قبلا شکایتی مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه‌ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشاه، آزادی دوشنبه. در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگوییم. تقریبا 2 هفته پیش ما در رادیو آزادی گزارش داشتیم که در آن مهاجران توجیک از پولسitонии هموطنان خود در بازار فوتسیت قصه کردند. بعد پخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را می‌ستانیدند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
салом шаҳло. ба радиои озодӣ як гурӯҳ муҳоҷирон ки дар ширкати атомстрой комплекси екатеринбург кор мекарданд шикоят карданд ки як тоҷики миёнарав аз онҳо 10% маоши моҳонаашонро мусодира мекунад. мо бо 3 нафар аз ин муҳоҷирон ҳамсӯҳбат шудем ва онҳо мегӯянд ки шахсе бо номи ҳоҷи субҳон раҳимов кортҳои бонкии онҳоро ки дар он маошашон мегузарад мусодира карда 10% маошро ҳамчун ҳаққи худ меситонад. ҳамсӯҳбатони мо мегӯяд онҳо дар ҳавои сарди Екатеринбург дар бинои баланд ошона бетон мерезанд, арматура васл мекунанд, аммо дар ниҳоят 10% маошашон ба ҷайби каси дигар меравад. Як нафар аз ҳамсӯҳбатони мо гуфт ки ӯ ба чунин шароит розӣ нашуд ва ширкат ӯро аз кор ронд. муҳоҷирони дигар эътироф карданд ки шӯъбаи кадрҳои атомстрой комплекс танҳо бо ризогии ҳоҷи субҳон одамонро ба кор мегирад ва корҷиёни дигар ба кор пазируфта намешавад. хуб, абдулло, худи ҳоҷи субҳон раҳимов дар ин бора чӣ мегӯяд? оё имкон дошт ки бо ҳам суҳбат кунед? бале шаҳло, ҳоҷи субҳон раҳимов дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт воқеан 10% маоши муҳоҷиронро ӯ мегирад, аммо ин бо ризояти худи муҳоҷирон сурат мегирад. ба гуфтаи ӯ раҳимов гуфт ки ӯ 20 сол аст дар ширкати атомстрой комплекс кор мекунад ва ӯ ҳоло расман масъули кормандони хориҷии ин ширкат аст. ӯ гуфт бар иваз ин 10% маош ӯ ҳамаи санадҳои муҳоҷиронро дуруст мекунад, пули патентро пардохта назорат мекунад ки муҳоҷирон аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мушкил надошта бошанд ва корашонро идома диҳанд. ва бачое ки мебиёям, бачое ки пеши ман мебиёям, бачаи коргорои ман аз Тоҷикистон мебиёям, на пули патент доранд, на пули ҷои хоб доранд, на пули шиканпулӣ доранд. ҳамин чизро ман ба гардан мегирам. то олӣ гирифтанаша ман пули патентшо метиҳам, пули медикаментшо метиҳам, пули пропискашо метиҳам. ҳамеша ҳамин расходҳои ман ба гардан мегирам. ӯ шахс афкор меша, официалне кор мекунад, ба ош гирифт, бо ба розигии якдигар кади. Атомстрой комплекс як ширкати азими сохтмонӣ дар Русия аст ки ҷузъи аз Росатом, ширкати давлатии ҳастаии Русия аст. муҳоҷирон мегӯянд танҳо дар сохтмонҳои ин ширкат дар шаҳри Екатеринбург ҳудуди 1000 нафар муҳоҷирони кории тоҷик кор мекунанд. аммо ҳоҷи субҳон раҳимов мегӯяд дар зери дасти ӯ ҳоло 15 нафар тоҷикон кор мекунанд ва дар фасли тобистон шумораи онҳо каме бештар мешавад. албатта назари тарафҳоро шунидем. дар ин баҳс ҳақ ба ҷониби кист? ҳаволаи инсофу виҷдонашон мекунем. ташаккур абдулло барои суҳбат. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. ду сокини шаҳри Норак бародарон Набиево мегӯянд аз рӯи қазияи шиканҷа шуданашон онҳоро ба додситонӣ даъват кардаву баёнот гирифтанд. ба гуфтаи ин ду нафар онҳо дар арафаи соли нав аз тарафи маъмурони милиса дастгир ва бераҳмона латукӯб шуданд. нисбати бародари дигари онҳо парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. вазорати корҳои дохилӣ ахиран бо як иттилоияи расмӣ ба иддаои ин хонавода вокуниш нишон дод. зарангези наврӯшов ва шаҳлои абдулло бо яке аз ҷабридаҳо суҳбат карданд ки ба радиои озодӣ омад, аммо нахост чеҳрааш нишон дода шавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри як вокуниш даъвои модареро ки аз шиканҷа шудани фарзандонаш аз ҷониби маъмурони милиса шикоят мекард беасос хонд. вазорат дар сомонаи расмиаш хабар дод ки Парвиз Набиев ҳангоми фурӯши маводи мухаддир боздошт ва нисбаташ парванда боз шудааст ва иддаои модари ӯ дар мавриди шиканҷа шудани писараш дар расонаҳо ягон асоси қонунӣ надорад. ин дар ҳолест ки додситонии ноҳияи Фирдавсӣ аз рӯи шикояти Бибиҷон Назарова санҷишро оғоз кардааст. қаблан Бибиҷон Назарова, як сокини шаҳри Норак, ба радиои озодӣ аз боздошт ва шиканҷа шудани 3 писараш дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ 2 шикоят карда буд. аммо дар вокуниши вазорати корҳои дохилӣ дар бораи шиканҷа шудан ё нашудани 2 писари дигари ин модар дақиқ чизе гуфта нашудааст. Орзу Набиев, яке аз ин бародарон, мегӯяд милисаҳо ӯро аз кӯча боздошт карда бурданд ва чанд соати аввал аслан намедонист ки чаро дастгир шудааст. намемонад гап занед, намедонид чӣ гапай. ин мебанданд нарӯшни қатъи мезананд, мера ба фук мезанед, дар замин болод меброянд, ҳамун сард мекашанд, дар замин мебаранд, торуд меброянд. ба ин тартиб ба иддаои ин ҷавон онҳоро дар шӯъбаи корҳои дохилӣ чанд соат латукӯб ва маҷбур кардаанд матнеро ки барояшон дода мешавад аз ёд ва дар навор такрор кунанд. бо дар видео уҷа вай кард ки ма вай ёфтем 1200 таблетка калиоси гуфтам, агар ту буромади ягон вай кардӣ, ман амира нишон метам, мегирам маҳкамат мекунам.
орзу мегӯяд он рӯз писари 6 солааш ҳам ки бо ваъдаи тамошои сирк аз норак ба душанбе оварда буд, шоҳиди латтукуби падар ва ҳарфҳои қабеҳи кормандони пулис шудааст. писарам хатим ки гуфтам ака накунед гудак метарса чӣ гапа бес бифаҳмонем кем задеса хаб ма гуфтам малиш гудак натарса хаб мекунам алами гудака бу тараб ба писарам ки як ҳамсинфома ҷурама шӯхӣ кардем там. ба гуфтаи бибиҷон Назарова, модари Орзу, ду писараш пас аз 1 ва 2 рӯзи боздошту бозпурсӣ раҳо шуданд. Ин модар мегӯяд пас аз раҳо шудан ҳоли писараш Орзу бад буд ва ӯро ба беморхона бурданд. дар ташхиси тиббие ки Орзу дар даст дорад навишта шудааст ки ӯ аз косахона ва майнаи сар осеб хӯрда аз ноҳияи фарқу чакка болои бинӣ, пешона ва рухсора лат хӯрдааст. бибиҷон Назарова бо иддаои шиканҷа шудани фарзандонаш ба додситонии ноҳияи Фирдавсӣ ва эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа шикоят бурд. қаблан дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ иддаои ин модар ва фарзандони ӯро дар бораи шиканҷа шудан рад карданд ва ба радиои Озодӣ гуфтанд ду бародари Парвиз Набиевро танҳо ҳамчун гумонбар барои бозпурсӣ оварда ва баъдан раҳо кардаанд. эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа дар пайи муроҷиати бибиҷон Назарова барои ҳимояи фарзандони ӯ дар додгоҳ ва расонидани кӯмаки ҳуқуқӣ изҳори омодагӣ кардааст. барномаи хабариро идома медиҳем. идея сокинони шаҳри Бишкек рӯзи 13 январ дар назди бинои парлумони Қирғизистон ҷамъ шуда озодии 4 нафареро талаб карданд ки дар ҷараёни таниши ахири марзи бо Тоҷикистон дар вилояти Бодканд дастгир шуданд. иқдоми эътирозиро созмони ҷамъияти марз ташкил кард. ташкилкунандагон гуфтанд полис касонеро боздошт кардааст ки зидди фитнаангезии шаҳрвандони Тоҷикистон садо баланд намуданд. шаби 10 январ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон низоъ сар зад. он шаб садои тир шунида шуда сокинони назди марзи сӯи мошинҳои якдигар сангпартоӣ карданд. ба иттилои мақомоти қудратӣ 4 сокини Қирғизистон ба далели иғвогарӣ боздошт шуданд. султони нави Умон ваъда дод ки сиёсатҳои раҳбари пешини кишвар Султон Қобусро идома медиҳад. Султон Ҳайсам бин Ториқ Оли Саидро ки вазири фарҳанги Умон буд, Султон Қобус вориси хеш хондааст. Каймарсиято мавзӯъро идома медиҳад. рӯзи шанбе султони нави Умон Ҳайсам бин Ториқ Оли Саид савган ёд намуд ва ваъда дод ки ин кишвари соҳили халиҷи араб ҳимоят аз манфиати мардум, озодиҳои шаҳрвандӣ, амнияти кишвар ва тамомияти арзии онро давом медиҳад. дар паёме ки телевизиони Умон намоиш дод, ҳокими нави ин кишвар иброз дошт ки сиёсати ҳамзистии осоишта бо тамоми мамолики рӯи олам ва ҳусни ҳамҷавории кишвар тағйир нахоҳад ёфт. султони Умон ба заҳматҳои ҳокими пештари ин кишвар ки дар тӯли наздик ба 50 сол сохти муосири давлати Умонро поягузорӣ кардааст, баҳои баланд дод. حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله. سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است. منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد. سلطان حیسم بن طارق آل سعید جانی سلطان قابوس است که روزی جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. با نوشته خبرگزاری ریترز سلطان قابوس سال 1970 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سر قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان حیسم زمان قدرت را در عمان به دست میگیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و امریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است. ва раҳбари минтақаи ҷудоихоҳи Абхазистони Гурҷистон Раҳул Хаҷимба дар пайи эътирозҳои 4 рӯза дар шаҳри Сухуми ба истеъфо рафт. аризаи истеъфои Хаҷимба шоми рӯзи якшанбе 12 январ дар майдони раисаҷумҳурии Абхазистон дар назди эътирозгарон ироа шуд. раиси парламенти Абхазистон Валерий Кварча тасдиқ кард ки Хаҷимба ба истеъфо рафт. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. ахбор гузоришҳои дигар дар сомонаи радиои озодӣ www.ozodi.org ва саҳифаи озоди видео дар YouTube дастрас мебошанд. субҳи фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мешавем. то он дам худо нигаҳдоратон бошад.